دكما وبخير بتماشا وانا هجا هون بخيراتن برنامه ديروكامه ایرو میوان ما هوالک می هجا برایکی می هجا کاک شاکر اپیز دمیره وی بخواه لسر دیروکا کردا و بطایبتی جی لسر مدرسه این کردستان گلکتش هم نویسیه هم جی رضاین نکویا پر بارسانه پر باش هیا جبروی یکی مگو ایرو ام الاستودیوی دی سال هولیره بویرا صحبتك دور دريج لسر مدرسه این کردستانی بکن بله کاک شاکر ساتو بخیراتی نوا خیره دبی سرچاواتی توجی بخیراتی کاک شاکر من مقاله تا خوندن یه لسر مدرسه یا و اتخواز ما تجمعه بالزمانه که هیسان براستی مدرسه کنگی آوابونه چیه چاوایه مدرسه این کردستانه همو مدرسه وکهون فرقی وان تبکاری بجمعه اما بچکی بحث بکره نها مدرسه کردستانه و مدرسه اسلامی امرون کاری جرفقتینه چونکه سرپیکا اسلامیتی ده hemen پشتی حجرتی 15-20 ساله yani coğrafya Kürdistan'ı ketiyena ya İslami. و İslam او علم و علمداری و خوندن و فلان اسلامی چه هویه گاوی شوا كل مكة ومدينة والشام وحلب هوا وصاجي العرفوية لسيربينة وميردين وديار بكرجي هوية دست بكرية دوی خصوصی ده او زیده خوندن و خوندوانی حتی درنگ او نینه حتی وقتی عباسیه وان دراز او نینه قرط نینه اما دی ساجی خوندن عربی محقق خوندن مدرسه عربا الحمی ولاتا آتیه بلا کرن انندی قرآن کریم آتیه خوندن و تحدیث شریفاتنا خوندن و شریعت اسلامی نواخ الخداتی خبردان و آتیه وکرین او جبی خوندن نابی یعنی تشتگا وکو او کبی اساس کبی تشتکره نظام کره او بی خوندن نابی جبرویجی او خوندن محقق هبویه اما واری اوی ده دواری مدرسه ده از کارم بیا ببیشم کو سلچوقی پشتی سلچوقی هاتنه در بازی اوی بونه ایران بونه و مدتك شون ده یک اوه ناوی نظام الملك صدر اعظم اوه يعني باش وزير اوه وزير سلجوقية اوی بشكل كي راستو درسترو ركو بيكتر مدرسة او كريه تنظيم كريه دبیجن مدرسه ارتاسیه سمرقند وان درازیده او گرانی دانیه سر و بالی کردستانی وجی و بالی عراقی وجی وان درازی دست بکریه وان تشتا تنظیم کریه او تنظیم وان کجان 100 ساله باید 100 ساله 100 ساله 11 100 ساله 11 جبر ویشی yani او امگی سلجوقیا دوی دهیه تنظیم کردن و پیش ببرن اویده مثلا تو دبینی مثلا بازار مردینی وقتی مرو فکری مدرسه دوی یعنی آرتوقیا مرو دبینی کوب راستی یعنی مدرسه گلی یعنی مدرن و خوش آوا کردنه و دوان دشی عالمیت مازن رابونه و عالم دوی چاخیده وقتی کو رابونه شی مرو ویاشی دبینی یعنی مثلا قبل تو بری خود دی جزیره تو جزیره ده 100 ساله ده هو 11 ده عالمی ویگاوی دبینی مثلا لوی داری گلک عالمی مازنی وکی بنو اسیر وان رابونه حتی بنو اسیر بلکی دوام وان مدرسه شاخ ایوبیا ده اون یعنی او میجوانن یعنی مثلا سیبرانه هر سیبراجی سیبرای هبن her sebraji duvarı devleti de duvarı diplomasiye de duvarı tarihi de duvarı her duvarı da evun yani gerek serkeftine umuru mazının disacili cezire mesela murov rabune eva çekirne yani ev aletu maletu şta çekirne yani gatine vek teknolojiye ki ve roji gatine evek peş ve yani konağı ki peş تقول سلسلة 11 عيني بوقتها بيجن دولتها مروانية هي مرود دولتها باش أو دولتها مروانية شيء
بصدا عالمي دمازن قهاندية و مدرسة دولة مروانية جي حتى بريا سلشوقية وانا دست بكرنا دي ساجي مرود بيني كول فارقيني قالك إنساني مازن رودانه اوجي ديمكي وصاد خويكو وقتكو دولة الكرداجي هبونا وكي شدادية ومروانية اوانجي دواركي خوي او ده آزاد ده و آرام ده كارينا خوندن و خوندواني پیش ببن و عالم مازن جيش جوان دولة رابونا بشتي جي ايوبي ايمان ايوبي آيه ایمان ایوبی جیش خود د قرن 12 ده دست بکر صلاح الدین ایوبی لگلک درا مدرسه ایوبی آوا کرنه لگلک درید اوی یعنی عربستان و سوریه و شام و حلب و مصر و او تنظیم ویجی یعنی تنظیم ویجی گلک بالکشن یعنی او مدرسه کوی آوا کرنه او مدرسه گلک وقف و فلان و بیوانه پیو گریدایه او مدرسه هیجیت بیم قید عربستان ده هنک مدرسه بید اویدنه یعنی لسرپی خو مانعتانه هاجی عینی وقتا تا بگمان لکردستان جی بیاور عینی وقتا تا بی لکردستان جی مدرسه آتنا آوا کرند شاخ صلاح الدین ایوبی ده و صلاح الدین ایوبی ادوی شاخی تشتکی دیجی کرنه توحید تدریسات آنینه يعني حمي دولة إسلامية ده كتابة كو أون يعني تمال جبوي خوندنا علمي عربي وعلمي إسلامي أو دوازده كتابة ويقاوي خستنا ريزي أنا هاجي دوازده كتابة ريزي هنا دوازده علمي ريزي هنا دربي وانده شي علمي دوي هنا يعني تكنيكي هنا فني هنا اوجي مدرسه ایوبیا دجی آتنا خوندن آتابگیا دجی آتنا خوندن و مروانیا و شدادیا و دولت دی کردا دجی آتنا خوندن و عالم گلک مازنجی دوان زمان ده اوونه یعنی سرکفتی رابونه باشه تقول او يعني يكتيا تدريساتي هوية بيجن سعودي عربستان بقرا حياة كردستان جورا بقرا حياة يمني حياة عراقي حياة سوريا نوا بله باشه الكردستان زمان خلقي بكرمانجي كردية اللي هو دريب عربية اللي عليه كده فارسية او تدريسات بكيجان زماني تحطها زي كردا هركس بزماني خو خوان هركس بزماني خو يعني او زماني رسمي تننا زماني رسمي كوتي في أب زماني أنا كيبي خوندم باشخ زماني دي ناي خوندم تنا توحيد التدريسات سر علم وزانين وشاندية شاندا إسلامي يعني تحقق إسلامي ده شهية شتنا فلانة بيوانا ودي دربي ده شيء كتابي ديجي خوندنا بسربسة يعني نكو قدغة كرنا أما أو جبونا علم شرعي ولغورا حديث لغورا تفسير ولغورا حقوق إسلامي وفلان وبيوان شيء اويك يعني فكرك يكرو نوا كردستان ده يعني نام ملايكه اندونيسيا يزبنش قي بملايكه كردستان رت كاري راحت سر مساله اسلامي او بك يعني قوتو بيش بك واش يجبر توحيد اسلامي واش خنا يجبر تشتكي دي ويجي شاخي ايوبيا دات كسر راس كرنو يا او امجي پرورده مدرسه ده امگی سلجوقیه ترکاشی هیه کرداشی هیه از جبر وی بیاد بیشه یعنی عربه تنینه يعني تشتكوا خاصة بيجن يعني ام بيجن لغور تثبيتاتك وام بيجن يعني مدرسين كردستاني زماني واني رسمي كردي والقلبي ام بيجن تحمد تشتندن عربي وفارسي ويان مثلا زاروك كتي يعني خورت كتي مدرسة دخولنا تشتكي بالكيشة يعني إسلام لسر أوي زمان أو نبوة يعني دولة إسلامي قدغة نكرنا زمانا زمانا را حرمت كرنا وبالتايبتي دو كردستان ده جروجا عول حتى إيرو جي داخل دو كردستان ده درس مدرسة بكرمانجي تيدان يعني عربيش فارسيش زمان دي ترجمة كرن وبكرمانجيش اوي خوره شاگرتي خوره دبيجن
او مامۆستایە کو دەرساژی دەدە کورمانجی مەجبورە هیم ببی و ئەو شاگرتێ کو دەرساژی دەستینێ مەجبورە کورمانجی هیم ببی و کورمانجی زمانê bi taybetî zamanê Şeyh Hemedê Xanî ku em jê re kurmancî dibêjin di hemî Kurdistana Bakur de ew kurmancî di mintiqa Zaza de jî kurmancî hatiye xwendin ne bi Zazakî hatiye xwendin yani ev jî tiştêk li vir a ew jî manawî ew e ku zimanê kurmancî yekemîn zaman hatiye bijartin ku niha çawa ku soranî zimanê fermî he wê gavê jî zimanê fermî kurmancî bûye اشخاط او بري ويجن بجن استخمين دكم نكو ازبيانه كي ادعاء دكم استخمين دكم كنت منطقه سوران دجي كرمانجي درساتيه دان çünkü alemi soran قرن 15 و 16 و 13 و 12 و 11 ده عالمی وانه کوب سورانی علم کربن و کتاب نفسانن اسبخ راس ناتمه اون لیکولین وانه که گله که زیرکن بلکه تو راساتوی يعني جبو علي ترى ماخذ بجن او بخوج سورانه او بخوج سوري بيجيب كرمانجي قوتي كرمانجي نفسان يعني ممكن او ثاني بتشبك داي بروي اد بيشم كو زمان كرمانجي جبوي تدريساتي هاتيه قبول كرن وهاتيه بجارتن هاتیه بجارتن ev devleti de ev edeci devleti Kurdayı dema karni daha yazda deci düvi deci ve gabe tedrisat bu kurmancı hatiye dan o kurmancı hatiye ukirin xeptandın jbervici zamanı kurmancı brasti zamanı ki devlemende yani ne ku eva iddia min jbervan şive mayu filan bevane çünkü perverde zamanı beru evtike yani devlementike yani eğer perverdeyi hebi zaman devlemende beni vakti kutin evi kalstiminen از يعني ابو انتي بارانتيزك بكم بالدورات انا مثلا زمان ابو امن عاد بجم تراس بيجي يعني كورمانجي وقتها كي دومينانت بو حكم ذكر ليوانا قش بالسلطه بحكومات بقى حكم دستي بيجي حكم نال هوليريه حكم لسليمانيه بس هوليريه بس سورانيه حكم لديار بكر بكورمانجيه حكم ل لمريواني با لوجيري با يعني جنب بيجن لمنطقه هري ما هورامانه با هورد با هورامي حكم لبيراني با زازاكي حتى وهاويه جبرويه كان بيجن يعني وقت حكم دستي ميله كان كورمانجا دابو يعني عين وقت ده بيجن لسليمان يجي ميله مثلا ميله كوره وميله بابان وميله سورانه بو تدريسات اوانجي بيغمان بلهجه كورمانجا خوارو بسوراني بو جبرويه كان مقول يعني تشيكر ابن ام فكر نسال مدرسه خادسه ام بچكك كتنوري زمان دبي كو ازبيا ببيجم نها مثلا منطقه حورمانه ده تزاني كو حورماني خبر ددن و اولکی هجا و لیکولینوان چول و دری هنک لیکولین کر. پشتی زبری گوت زمان زازا یعنی زمان دنبلی و زمان حورامی نزدیکی هوا. من جیجه پرسه کر. من گوت ناتو لیکولینت کر سرویانه که تو باش تزانید. زمان میراده. د منطقه کومیره زازا بون. مثلا پالو، مثلا ایگل. efendim بینگول. دوی چاخیده وقتی د مدرسه ده درس دادم کرمانجی دادن یام زازاکی جمره گوت کو کرمانجی دادن او راسته انا ای منطقه ما وای راسته yani منظور چم ویا جمره گوت راسته منظور چم جیل بام gerek insanı ki eşaya uli kolin edike جبروی نکو yani و یاد دو اجی دیاربکر تبیرامن مدگوتا زازاکی کتاب هند گوتان مولودا ملا احمد خاصی هيا و yani اوجی 100 سال بریاتی نفساندن yani تشتکی نفساندیه کو 300 سال 400 سال بریاتی بی نفساندن کومرو نبینید سورانیه دجی تو نبینی و دزازکیه دجی تو نبینی و تو کرمانجیه ده ببینی و تیوی معنی کو مدرسه کوین حمیب کرمانجی درس سورانی 1850 هي هم ببیجن بله هي يعني يجنالي بقري انا 1800 اجي دس حتى مثلا مولانا خالد بقري وانا قش هنا نكو يعني هري امتى بقى سر مدرسه اخوه هري انا سر مدرسه بري مدرسه اما اقول مثلا تقول زمان ما اقول بكردي بو باش ام بيجن او بكردي شو درس نظام تزاني نزاني لبي بكردي درس يكون بكردي ذهب ودرس خصوصي بكردي كتاب كردي جي هنا مدرسه ده هي جي هنا
يعني كتابة بريجي محقق كتابة كردية ام بيجنا ملاي جزيري انجي ملاي جزيري ويا ديوانوية بيبد مدرسة آتية خوندن وأحمد خاني آتية خوندن وبشتيجي أبيكو كتابة شريعة نفساندنا وكتابة دين نفساندنا وحتى إيرو جيت شتيب كرمانجي كوتينا لسر مسألة ديني ولسر فلسفة ولسر فلان وبيباني وتينا خوندن او كتاب مدرسه ده تينا خوندن كرمانجي تينا خوندن ونا ناخذ غيا يعني تشتكي وصلتنا يعني نبار احمد خاني يعني ادبم قي سياسات صالتي خوندن يعني سياسات نبي 205 صالتي خوندن او يك عدد يا بالكش اوكو ايرو قرآن قرسي بنابي قرآن قرسي مدرسه كو ايرو هنا مدرسه كو نهال غوندا والباجاره هنا بتنا اواكرن دوان مدرسه ده حتى كو يك كرمانجي زمان كرمانجي نظام بيت كردستان تركيا ده او كس نكاري دوی مدرسه ده بخوینه يعني اول اگر عربی اگر ترکی اگر کید بی بلا ببید چی اول خوینی کرمانجی گت که پاشید کاری بخوینه يعني ويا جبروي ما مستانج ملاي يعني او مدرسه كل ورا جبرويه نكو دولة بياد بيجه خير شو دولة ادوين قيب واش بين حسيه يعني نام ملاش خد ملاية كرد مدرسة كرد باكور حميد كرمانجي درس دن راسته بلکه جوی ملایشی یعنی سیدات چه بترکی درسی بوده نکاری بترکی درسی بوده اما تشتی کلیه تولرانسی که تو کس او ناکه یعنی اعتراض نایه کرن yani nabejin bu çip kurmancı yani diciye de ve ki kutsaliyeti çaku din kutsale o zamancı dve medrese de o yani filozofi kiviye ya. Çok başa. Mesela az ev medresein devra milektiya. İdara o anda seke da bu. Şu medrese çaku temir kirna medrese mire kahane medrese Nakşibendi hane medrese vi zamani hane medrese vi zamani hane. من زمان مقاله خود تنویسان و فرق کو مثلا فرق نابین مدرسه نقشبندی و یه میره کدا یکی دولتی یک جی چیه مثلا از نابین و ده فرق اوه yani میره کون میره که اوان اداره وان فرمیه yani mir çid bi bile bi mir biçuk biji mazın biji de منطقه خود دوی واری کل سر حاکمه اوه yani Krali vedere, tutkari beşi, hakimi vedere, tutkari beşi, cumhurbaşkanı ve tutkari beşi xoyi vedere. Ev mir divana xohaya, veziri xohana, tertibet xohana, tişte xohana, askeri xohana, u akari xo, coğrafya xoyi vine xoyi jidikin yani. و اگر پرواری پرورده دی بی چی وارد دی بله بی محقق تنظیمی که و نظامی که اون و کی اون هیا شکلی که اون هیا مدرسه میرا جبرکو فرمینه جبرکو مرکز اکتینه اداره کرن و جبرکو یعنی او حکومت دوان یعنی جی میرکی وان لوی پرورده و لوی چانده فلان دبنه خویی و به ترتیب تی او کرن تی آجوتن عالمی ویگا بیجی خوندوانی ویگا بیجی ایدی برای کو پیکونه یعنی نه تو اگه تو بیجی فقیه تایران نه جاری کدیش می اوی راد بیج مکسی راد بی نممکنه به وی شکلی به وی ترتیبی رابی چونکی ترتیب ویگا بی باشخه ویگا بی نجه بودونه نه يعني وقت كان بيجن نمونه بيجن مثلا بيجن للجزيرة مدرسة صور هبو أو مدرسة ميرابو يا دولة ميلكتيبو بله يا ميرابو شخوا همن يا ميرابو يعني شاخ شرف وقداتيه وكرن يعني يا بتليسي هم بيجن آوا كرن أو مدرسة يميرابون يك يعني نتنه يميرابون أو مدرسة يميرابون أو مدرسة döner sermaye kevane bu yani sermaye kevane finanse kevane kudigeriya bu yani medresekte avakirin ama bir çite xoyi kirin yani ev xoyi kirin abi sanduqa mir tu pera herdga bir şeyni bu ev ki deve eve keviye bir akare keviye bir tişte keviye bir ev şey mesela mro via rast şidi bine yani mesela em bejel ku مدرسه شیروان تی آوا کرن. او مدرسه شیروان قوتی آوا کرن مروش کتابه اوی صالح بگه شیروی بیانه که او دیگه دبینه. شیروان لقضا. شیروان حکمداریه که اوی کردستانیه شیروان. بله.
نزیکی کدریه مسج بو تماشا بزنه شیروان از بینی دنابینا هیزان و نابینا هیزان و سیرته بله یعنی دنابینا بروار یاده کنها هیا و بنده سیوی اوه بنده سیوی قوی زرکان بو ناجی قضای بای خانه بله یعنی شیروان قضایی که لباکوری سیرته تقول ورا مدرسه كابابو مثلا زين البقيه يا نابي مدرسه زين البقيه مدرسه واكريه نا مدرسه شرف بقي جزيري كو مدرسه صوره مدرسه زين البق كويا شيروانه مدرسه عامديه كويا سلطان حسينه يعني مدرسه قبح عند بيجا بله مدرسه اوي بليسه كو يعني بدهانن وناوي وانجي هن هر يكي يه مالا شرفخانة تبيجي اون مدرسة حكاريا مدرسة جمشيد بك مدرسة حزو مدرسة لجي مدرسة كو هبونا دوي شاخيده مدرسة كو بنابو دنگن هيجي ناوي وانتي قوتن حميد دو هيماني عثماني آداتنا وكرن يعني پشتی که عثمانی کرد به بدون اتفاق گریدانه و پشتی و اتفاق همان مدرسه هاتنا آوا کرن و او مدرسه جبر کو شر و قرین و فلان و ویوان باجار کردستان ده تنبونه او مدرسه جدوی همان ده عالم گرک مازن او کریه یعنی درانیه و او مدرسه هیچی ناوی خو وندان نکرنه یعنی میره ویگاویجی مدرسه ویگاویجی ناوی خو حتی نه وندا نکرنه سببی چیه سببی سرکفتنه یعنی سرکفتنه که وانه اگر زینل بگیه پشتی زینل بگیر شیروان جه چیترتنه بن پشتی مدرسه سور جه چیترتنه بی کل عامدیه جه سلطان حسین چیترتنه بی مدرسه جمشید و مدرسه احمد رزرکی اویلی چیترتنه بن ومدرسة حزو وإبليسي وحكاريا جيش يترتنا بمعنى أو كوي زماني كي هري باشا لوما نابو دنجي وانجوي زماني حتى بزماني مانا انجار اف مدرسة كو ميرانن ودست ميرادنا ازوي ببيجم اواز زحب والكي شجرة كرد في بزامبن مدرسة باجارانن اشارستانانن مدرسة گندانینن بسری گندیا نای خوندن بسری گندیا جی بریوه ناچی و مدرسه فرمینه مدرسه کردستان آزادن دواره که آزاد و آرام ده پرورده ایهاتیه کرن و زمان جی دوان باجاره ده گرگ به پیش کتیه نها ام چوا دکر ام کرد بیجن دبین کرمانجیا کوچرا گرگ صافه و گرگ باشه تمام باشه صافه 400 کلمه 500 کلمه اوی صاف اما باجار نه و باجار ویگاوی طب خوندیه ماتماتیک خوندیه میمار دوان هبونه یعنی اوی وان هبونه بیناساز وان هبونه انسان گرگ قنج هبونه اولیا چلبی وقت بحث میری اوی دکه میری بلیسی عبدالخان دکه یعنی امرو دبینه کود گرگ وارا ده علم داره يعني او علم جي بمدرسات ناخذن بيجي كدير نات ناخذ كاس ناشي سير شي هني اوي نابي يعني هني تشتاق نابي يعني احمد خاني اگر كونت صرا اوي دبوا يعني صرا اسحاق باشا دنينا اما د اوي ده يعني د بني وي حكم داريه ده د بني وي ميركيه ده د ناوا وي صراي ده يعني او وك وزيرك يعني ناوى يعني نشواني سريشية وأوجي يعني فقيه طيرانجي وصايا وأز بيشم ملاي جزيرة وصايا وخندواني جي دواري كي دولمند ده دواري كي آزاد ده دواري كي آرام ده ودواري كي سركفتي ده بپیش بدشی. خویا مرج ناوروکا برهمی وانجی دبینه تو احمد خانی دخوینج فلسفه بگره مبزانه کو فارسی زانه کو ترکی زانه عربی زانه يعني مرج فهم ذكاء شوى زماني عربي يعني وفارسي وعثماني كم وكردي يعني ده مدرسه كردستان ده ابرسي زمان سركنه و ابرسي زمان جي گلك باش تيل زانين نهاجي اناجي دوان مدرسه ويغا ده كومتي ده خوزی هم بین سر مثلا مدرسه نه کوی نقشبندیانن زمان تزیده و درجنینه آنها جدیسا اف زمانی آنه که یعنی زمان عربی زمان فارسی او دبی یعنی
تي خوندن يعني انسان اگه ناد مدرسه حجره و حجره نجی اگر بخوزید وان مدرسه دجی فارسی هندی و هیم بو نجی گلی که والو دو سمنانه فارسی دزانن د مدرسه نقشبندی دجی یانجی مقصد مدرسه پشتی میران کل گندات اینا آواکرن دوان مدرسه ده هینی فارسی دبن زمان فارسی بودی بری تقول مدرسه نقشبندی تقول مدرسه میرا رسمینه وانا وك بيجي وك يونيفرسيتي كايرو مرد كاره يعني بدا برهف وك يونيفرسيتي جبكو ماموستي وان هنا بربسياركي وان هنا مسؤولي وان هنا نوا آشکی وان دیگره جبو پرواره یعنی جبو طلبه وان هنه چه خواست طلبه دخوندن اف طلبه وان دخوینن دبن چه لکو کار دیتن بله نه شخواب راستی وقتی کتب زمانی خواب خوینه و تو فرمی نبی و تو کار ندی خونده وانی خو یعنی و شلو ایشه وانت نبی فلان بیوان که جوونه کیف خو نخوینه یعنی و خونده نجوونه کیفیه او محقق جواره لازم بونه یعنی او خوندوان جواره لازم بونه و وان دانه خوندنو پرورده کنه نتنه یعنی ده مدرسه ده زمان تنه یعنی او لشکریجی هبوه و سوبای وانه بونه و خموتانی وانه بونه يعني او نيدن هما نابجن يكي سلاح خواري قربينه ورتو اوي تو قومتاني يعني اوي وان لشكري كردا شاخي عثمانيه ده كبرود بينه اوي ارتش كردستاني جي عثمانيه بريكو بيكترن يعني عثماني مينا مير بليسي سواري دوي مينا مير بليسي بريكو بيك نينن مينا اجزيره بريكو بيك نينن ویا کسی که سوهای یعنی نکوی از ادعا دکم یعنی خوش عثمانی هم اثر دگرم اما عثمانی اوی شکلی که وانه او یعنی چری و فلان و بیوان و آنادول و عسکرلری و قرمان عسکرلری و بالمم سواس عسکرلری یعنی هنیک عثمانی اوی تنظیم وان جی کرده پاش وترشی و وقتی دشنه شرجی دشراده همی شر جبهه کل ایران را شرا کرنه اردوی کردستان پیشیه دنه يعني بيشياوي وچپيوي وراستيوي فلاني وحتى اوي قدرك دچن پاشي عثماني تكونن اوان ولپاشي ديسا كردن يعني پاش و پیش و راست و چپ كردن يعني وان جبها كرد مشينن وكرد تختيك شرجي دزانن ابي انا كي بيخوندن نابي يعني بيقى كي چد بيجي عشيري خو توب كرنه چونه بيا غلطه او زمان میران زانن او تاریخ کردان زانن او پیشوچون کردان زانن جبر ویجی دواره اویده دواره مدرسه ده کو مدرسه کو وگابه زانگوی وی زمانی نه از یک مثالی بدم مثال بدریسی بدم شرف خان ده بیجی پشتی کو از هاتم یعنی پشتی کو عفوام درکت از هاتم سر تخت بابو کالی خو حتی ده بی از هاتم سر تخت دولت بابو کالی خو شرف خان وقتی بیجی دولت زانه دولت چیه زانه چیه و او خود دولت حساب دکه شرف خان دبی پشتی کوزاتن پشتی کوات کنگی هات 1507 و نهاده هات بدریسی 1707 و نها حتی نوتو هفته کو شرف نامه نفسان دی قدان دیه چه قاس دکه بیجل 18 ساله دکه نو سایه دوی 18 سالی ده 5 حب مدرسه وی آوا کریه لبدريسي دبي من الدورة كلية شمسية 5 حب مدرسة باكرية كلية شيء كلية أو أونيفرسيتي فاق أونيفرسيتي أو مدرسة جي هرية شاغوي هنا أو جي فاكولتنا وخطيبية وإدريسية وإحسانية و أذكارم ناوي أربينجاي بيجم أزيدا أو نكيم يعني وقت تا أو نكيم وقت عندك يعني 5 مدرسه جی 5 حب ناوی وان بیجی اف مدرسه فلان مولانا ویشی دکه فلان مولانا جی سروی مدرسه فلان مولانا جی سروی مدرسه یعنی وک رکتوری وی فاکولته مروی که مازن اشارزا که اینجا بحث علمی وان که او هر یکی علمی وید بیجی ده حمی عرض عثمانی ده یکمینه یعنی ده حمی کردستان ده یکمینه ده بیجی من وان دانیه سر وان مدرسه اوا یک یا بلیسی کو اوانه دیمه کی کلیه که ول دوراوی او کاتنه آوا کردن مدرسه دیاتنا آوا کردن او یک میره کتنه بیا چکریه از یک دیجی بیجم شرف خان دی بیجی کو مولانا موسی هر حال دی بیجی جمره گوتیه کو با پیر من
قصت کریه گوتیه از چوم با شرف خان با پیری وی شرف خانی مگوتیه افشار کدن آوینا صفویه و روشکیا ده الجواز دست بیم که دوی شری ده طلبه متخوزن کو اشتراکی وی شری بکن yani talebe me kulber mezuniyetine talebe medresa debe Şerefxan izindaya لسروي إذن 500 حب طلبة لبر مezuniyeti كوجوانة طالب تيجوتن زمان مدرسة ده 500 طالبة أوي بجداري ويشاري بوده يعني تبي معناكم بيجن سالة شانزة 500 طلبة 500 طلبة جواجاري بليسي بتاني جنرلي دشنا الشر برو شوات كاري ببيجي كو بليس نجي كي علمية وكو يونيفرسيتينا وعلم دار تيدا رانا بونا ورانا بنو فلان وبيوان مرو وقت بيجي مرو إنكار تاريخ خودك و دتو مدرسة نقشبندی ده دتو دیوان نقشبندی ده دتو جماعت نقشبندی ده بحث امیر کردان نایکرن نه لولا رد یکرنه یعنی میراث کرنه يعني وقت نقشبندياتنا هر وكيد بريا وند مير تنابونا لباجارة خندواني تنابونا پرورده تنابونا عالم تنابونا علمدار تنابونا تشتك تنابونا ولا تكي جاهل بوا وكي چوا جاهلية بوا دريا پیغمبر ده پیغمبر آتيه به جاهلية را كريا نقشبندي جهاتنا جاهلية را كرنا اما اوهيا ام بين سر مدرسه نقشبندية كون مدرسه نقشبندية لباجارة ناتنا آوا کرن چونكي kültüra نقشبندية يعني علمي نقشبندية و چاندوان و اويوان بسر باجارة ناكبي يعني نكارن كو باجاريا بخنا بني حكمي خوا جبر ويجي حمي مدرسة نقشبندية لدورة باجاري كوميري وان هبونا بتايبتي كوميري وان هبونا لدورة وان باجاراتنا آواكرن نزیکی وان باجاراتنا آوا کرن بیایش تثبیت کرد مدرسه ده وقتی که منو کرد به تثبیت آنه کدید آده دواجی تشتکی نقشبندی تشتکی دی هیا او نقشبندی کو ولات پاریسن و دلی وان به کرداویه او نقشبندی کو تکیه وان به طرف حقینا قنجینا بیا بلاوی ماجی نغیدن از وی وصاد بینم وکی شیخ نهری وکی شیخ هیزان وکی شیخ علی پالوی و خوبه یعنی به دور طرف خوبه او همش شیخانی بونه همش تکیت خوبونه همش مدرسه خوبونه و همش شیخ بارزانجی هبو یوانجی بونه و برزانجی البته اما برزان جامعه تشتكي دي وان حكمي خو برسري ابيد ما ينبر نسري يعني ام بيجن شيخ عبد الله نيري سري هلدا او طفيه مال نيريا طفانت ام بيجن شيخ شابدين وسيد علي سري هلدا مال شيخ ايزاني طفيه ام بيجن شيخ سعيد افندي سري هلدا مال بالو يا طفان او بونا اوش او خوكتنا يعني امكاني خو نفوذ اخو فلان خو كتن وهي جاي كتينم ياد بينن او شيخ كود وقت عثمانيه دجي اولي عثمانيه بشتي جمهوريه تجي اولي جمهوريه او شيخ سربيه خونه ام بيد بينن وام زانن الشيخ كو سري هلداي حميد شونه اب جامير انا كي خو غرتنا خو چوا غرتنا وقنجيه وانجي هي سرسري بسر شابه ما يعني قنبي مدرسة كردستاني معنا بشكل كي بتنظيمه كي حجري بيجي يعني نه يونيفرسيتي بيجي اما او مدرسة بريك فقيه خوي دكن وعلم وعرفاني وانين دكن ولسر بيجي زمان كردا بپیش بده چی گاوی که پیش بتابه او جی منتور سرسرمه يعني دقال كو البته جبو خو بپاريزن هنيك تشتادكن يعني جبو باراستنا خواه هناك تعويزة محقق ددن وهناك شي قنجية وانا يعني قنجو خرابي وان بلكي كبرو بدا عبودو بلكي قنجية وان بدا عفو كرنجية باشا شكل ميمارية وان مدرسين ميرا ايه الرسمي ايه فرمية بجمع شكل وان چوابو بجن سنف بو حمول اوده كيلو دنشتن چوابو اگت او ميمارية وان اگت خدای مروکو میماری وان دبینه یعنی او هي وانا او مدرسه كيفن زاف سربيه خو نمانه ناتو تشي بليسه شمسيه كليه سي خراب ويالي خراب هنيك مدرسه دريه وان مانه هنيك پنجره وان نتشتي وان مانه
اما او مدرسه محقق وان طلبه خو يعني بشكلی که سپاحی دای خوندن و دای پرورده کرن و دای خویی کرن و اوی معامله که گرک باش آتیه کرن مدرسه اوی کمرو فتری المردین مثلا هنک مدرسه هنه هیجی سرپی خونه او جی مینا اوینه یعنی مینا مدرسه دیگه چه بن مکتبی دیگه چه بن اون يعني جي درستاني هي وجي فلاني هي جي بيباني هي ومحقق ودي ركتورة هنا هنا فلان هنا يعني بيت تنظيمين او تنظيماوي هي او جي طابي او جي ليجاري لك جير لازمه يعني براستي يعني انها بلكي بروجي مدرسه جي هبن د يعني د ارشيوادات فلانه ده بيبانا ده ومدرسه عثمانيه مدرسه او جي كريه يعني دستك كريه يعني بيجي غير كبرو قبول بك عثمانية دلاوي مدرسة ده قالك اوي هنا فايدة داي اوي كردا اريكاريا وان كريا يعني مدرسة وقت يكي او كريا او نبونه مانع تشتيوانا كرنا دوي واري دجي دوي تنظيم دجي او وانتنا يعني تقصيريا وانتنا باشا مدرسة تقوم لهر مدرسة كي بيقومان او كتابي وانجي معقا بونجي بو طلبايا بو تشيكا دنا وقت كتابه ده مثلا بيجي قال لك جانا مثلا كخك بيجي فلان مدرسه فلان نظام كان هلبسه ملاي زيري مديت نظام كان سي احمد خانه مديت قالوا كتاب خانه كون ابو تشاوبو تبي ازبني كتاب خانه نابي راس يعني ممكن هنا يعني كتاب خانه وقت تنابن مروني كاري بيجي يعني عالم كردستاني رابونه وفلان بونه بيبان بونه يعني او كتاب شيء محقق دوان مدرسه ده بونه و ام ده تاريخا ميراده وقت كو ام كتب خانه ده بينن او جي دولة سري كو بليس وقت هاته تالان كرنو كتاب ميري بدليسي عبد الخان دركتنا مزاجه يعني كي سال بتمو دوره طالان سال 1655 سال كو او باشاي واني ملك احمد هات بليسي طالان كيلو هات او كرسر بليسي دوي سال ده مثلا دبيجين كو يا حجده صندوق دمازن دجي كتاب اني نواتنا دانا اولياء شلبي بحثك بله ونابي وان كتاب واجي او كتاب اولياء شلبي نها دركت نابي وان كتاب حمي حشته كتاب نابي وان دايك او كتاب حمي مشهور في زماني يعني حمي او كتاب يعني دسويا شرف نامه ده دسويا مموزينه ده كتابه مهمن وبالتالي دبيجي وقتي كوان كتابه درخصيه مزاجي چاوي اوي شلبوه چاوي كوري ميري بدليسي شلبوه يعني نابي ديادينه باشا جيري قوتيه شلا او يعني بينات الطنق قوتيه اف كتابه كونها تدرخصيه مزاجي فرانيه وانا ما بدستي خو نفسان ديه يعني بدستي مناتنا نفسان دن كتب خانه اوي جريك تبين دوله بندوه كتب خانه عبد الخان بدريسي عبد الخان نبي شرف خانه شرف خان لايران السرا اوي خونديه سرا شاتا اسماء خونديه بزارو كيوان خونديه وعلمداري وفلان شه اول ايراني ودبري دجيل بليسي شي اوات اواب اوي غاتيه بودوج برويجي علمداري بليسي ويغا غاتيه درجه كي جلك بلند باشا تقو مدرسة بري أبي دولة عثمانية لي بشتي كو جمهورية تركيا هات أواكرين مدرسة يا صاحبون قد خاكر مدرسة إبالي أو جبار هم يعني جالك احتمالك 1926 احتمالك يعني بلكي بچك جبار ديني لي براني مدرسين كردستاني مثلا بيجن وراج بكو ولاد باريس دردكتن چه نقشبندية بچه ميراغن مابن نمابن تزبيج بريا نا مصطفى كمال نتني الكردا حمي كسي ظلم كر يعني ظلم چيه يعني الظلم اوكو حزار صار علم كبي بالفابي كبير سروي الفابي وعلمات بي وكرنت الشبك ده والفابي رابي او كتابه بري حمي شواتو بابي شي بحري
نوصايا او علم جي شوا تو او بكي جبر ويجي نها مجيه تركاجي كرداجي شوا نه حافظه خووندا كرنا يعني سببك حافظه وندا كرنا جي اوه çünkü tu علمك وقت راكش نوبتي تو دس بيك يعني كحزار سال او علماتي حتى وي روجي او راكرنا وياك هذا دواجي بتايبتي البته كردستان ده ناخوزن کو بزمان کرمانجی و مدرسه ده خوندن چيبي 1926 ده بابي مدگم سعد الله گوره خونده سعد الله گوره کتابی که بلند مدرسه ده و قیمه خام شیروان خبرشیان گود مدرسه اویده بون ورخانست بونم مدرسه ورخانشی مدرسی وی شیخ محمد عربوی بو گلیک عالمی که باش بو گو ملوی دو خونده گو خبرش مرشتن گو بلا فقیه خو بلا بکه یاساق قدقه بوه بابی می جی پی به نخوند بلکه بابی مخونده بگو ملائکه باشی یعنی او جی پی به نخوند او قدغه کرن 26 دست بکر اینجا تابی او قدغه کرن و سرگونا شیخا و سرگونا آغا و سرگونا خلقی و روا خلقی فلان او تابی زمانی که او درکت هوری لو 38 پیوه شخو ایدی بانگیجی زفراندن ترکیه و شخو کس نویریا نویگوت الله اکبر جی ترکیه دی گوتن اوان چاوی وان لی و شخو مسلمانی جی جورتی راکن او بريفا برين حتى وقت مندرس السست مثلا هناكي هيدي شيخي مشوره يا خوجي دابو نوان وليدي تنقوتن تمام قلت دس بي بكن او خو بكن يعني جي بي بجي دي ساجي باذن وبدزي يعني هنيك جاب اذن هنيك جاب بدزي فقيه خوي كرن ونهاجي بخو نزيد سربستن يعني مدرسه اما زيد سربست شنين يعني دبني اوي دبن شعب ده راست اي بله جوان مدرسه ام بيجن اگر ام بيجن کو نافدارين كرد کو دركتنه بسبب مولا مثلا ملاي جزيري وافانا اي دوري ميرا يه دوره اي نقشبنديه داجي نافدارين كرد يعني ام بيجن يه چه شاعر به چه نه شاعر بن بترم شاعر ناستكن وكان بيجن جيان والله الشاعر جي كان باش يمكن يعني بيجن جير خوين شاعري كي هري باشا جوان يعني ما مدرسه خوندي يعني مرو بياد بيني مرو نكاري بيا بيجي اونينا شيخ عبد الرحمن ياختبي شيخ عبد الرحمن ياختبي وصلنا بقالك جي عالم هنا يعني عالمي كرداي كوت شاخي نقشبنديه دجي رابونه هنا فقط او عالمي كرداي شاخي نقشبنديه رابونه نكار اللي خبرنا ملاي جزيري واحمد خاني يعني بلا قصوري ما فنكرن او راست چونكي او مدرسه ريكو بيكو زماني كي ارام وازاد رابونه جبروي او فرقيه يعني البته شيخ عبد الرحمن اخته پیشی میره که باشه منتش کسی ناکشینه و شعری خودجی و گوتنی خودجی و درچتی خودجی اما او میرانی نه مدرسه تنی دایه مدرسه تنی نده او شخصیت هاوی او جواب کالاتیه جیک و هاتیه ملائک وقتی ده مدرسه نقشبندی ده ولد پاریس بی تو یا باش بزن بکنه مدرسه وی آنیه ویسویه يعني او دنابا مدرسه ده البته که جنوبهاری دست بیب که حتی ملای جزیری و احمد خانی و تشتی کرمانجی خوندیه اوی کردیتیه اوی خوندنا کرمانجی شعورک دایه فرقنا بین خو ترکا دیتیه فرقنا بین خو عربا دیتیه و دوام لیجی بفیسقوس بیجن يعني بدزی بیجی دگوی هف دجی بیجن دنابا فقیاده دوام لی اوی کبوه يعني او حرکت کبوه و مسئله کرد و کردستانی واتیه خبردان جبری ویشی او ملای کو یورسورن بلا تو مدرسه نبیجه من فقیه خو یورسور کریه نه کو مدرسه بیا کرنه اوان به امکانی خو مجالی خو و او خو يعني غیرت خو وانیشیانه کی کرنه البته کی ملای وکی ملا عبدالله التموخي في مدرسه راهونه قهرماني وصرافونه ملا عبدالله يعني نكو مدرسه وشند او يعني مدرسه وشند جسوره اگر وصاب وحمي خوندواني كردان او کی ملا عبدالله راست راست دوینا بینت بحث او دست پیک دم بحث کر د میرکتیا دورة بابان دا مجبيل أقربوتا مثلا بيجن تدريسات بصوراني بوج بكو حاجي قادر وشيخ رزا وأفانا مثلا زي ويدا منه وبصوراني نفساندنا تبيس بيت أقول لا بيجن يعني لو حاجي قادر كويد بيجم كرمانجي نفسان ديه بري نعم بصوراني واشي زغران ديه وي
تجي قاودي قوتكو مدرسي مالا بدرخاني والاسطنبولي راسه مالا بدرخاني كرمانجي درسي واندايا سيدا محقق انا حاجه خالد ديواني طلباني نزانم يعني رضا طلباني محقق كي بويه انا بيش مدرسي وان هیچ سوراني درس ندانه از بيد بيشم يعني كرمانجي اگر كود منطقه سوراده كرمانجي نه بسوراني درس باتادان امینه احمد خانی تیبی گابی جوان در کتان نه وقتی تنابش خواه وقتی یعنی میلکتی وان خان پشتیس یعنی پرترنگ دست بکر نه شرف خان باش کنه 500 سال بری 500 سال بری میلکی وان از بنی یعنی میلکی وانه و بحثوانت که و میرانی وانه و هرچشتی وانه یعنی میلکی نکو یعنی به پاشی فلان بونه نه خود دواره نویساندن وقتا که مرد نویساندن کردی تحلیل دکه ام بیشن پیشی هورامی بیشن پاشه کرمانجی پشتی سورانی پاش زازاکی یعنی دنویسکی هم ببینیم بلگه نویسکی هم ببینیم یعنی حورامی کونترن نه میگی نزانیه طبیعی از نزانم یعنی نکو یعنی بگه از ادعای که کوه زانم دکم نه مثلا مولوی پرکبنم ببینن بابا طاهر اگر ام بیام کرد بحسبین بابا طاهر کرمانجه یعنی حورامیه لوریه بابا طاهری علیا لورستان گره کون یعنی او مثلا پرکبن نه لورستان جیبنا دولته یعنی نه قسم مثلا وانجی يعني محقات دولك وانجي يا ميلكتي او يا نقشبندية ايوانجي ابو واشد في والده ام بربداويه برنامج خوتين يعني مدرسه هبانا قالوا حالي مي وهبا يعني باشتر به مدرسه بمعنى مدرسه نقشبندي بجي هما غير مدرسه كردستان ده سربس بوان يعني سربس ويا اوايك وهي بحالي خويا طبي دویم قیتی کرده بخوشی غیرت بکره مدرسه خو به پیش ببران هیچ هم اصلا زمان کردی دوان مدرسه ده بزاره که خو بدارن خوندن او غیرتی که ملی بو و تباتا کرنجی و جبیاجی معروف هم نکه کن ببیشن یعنی قابا کو او مدرسه به او کسی کنات ببیشن کو ببی زمانی خوندن نابه ابجی نه ببیشن بلگه اوی کو مدرسه هنه کو خوندن دبو از بنیش کی دیگه خوندن نابی یعنی ترکیه دائما مناقشه نه زانگو نه ترکیه دائما مناقشه مزنه ترکیه نام مناقشه مزنه همه چه بکنه کام مکتب کار نظام چه خودی نه اشتر مسئله بیشم نه لطفی واخشی درویش سعادت و ناسکی هری حاجه ناسک روزی میوانه میوان برا مالی ام تقصیق سوار بونه کردی خبردن عجیب کردی بواره خبردن شفیر گویم چه زمانی خبردن میگویم کرمانجی خبردن بود بیشن زبان کرمانجا هف ناگیره میگو توشکوی و چورو میمه میگو اون حقی ما بدنه ما امیل هف ور لازم نینه اوانه پروبلمی ویا اینجا نابیگا اف پروبلمی ترکانینه نه بلا حقی ما کو حقی ما خزایه بلا بدنه ما ام کرد ام تکارن لابودو ورن نفسه ایوه تکلک سپاس کم جبوا آگاداری کت دامه بسر مدرسیان والله بخيرات حتى بيدري بري تماشوانه اجا ام هاتن داويه برنامه خواه حتى برنامه كدن بمينين دخيري وخشيده